kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon ti basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo pilar sa napudpudnuanagan. Ngam sakbay na, kablawan ti pay ni Flory Castañeda, Arlene Palentino, Dita Quaid, kan Sunshine Gomez, Dita Quirino. Kasiman ti kunani pagayam pilar, dear manang biyanang. Puli may tinapupo daw, natataer kan napipintas. Iso ati mawid dagiti anak may kada kami. Idi barupay ti inaudi nga anak may binantaya ka na imbag, dagiti nagbalin anobya na. Tano mabalin, jak kayat amalaukan iti saan na napintas ti puli may. Rugyak man ti agsalaysay. Nanang, tanda-kadwa kasi Mang Boy. Ni Gina. Gina, ninanang ko. Ha? Naimbang nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobyak nanang. Ha? Ay, pakawanang. Nanang, nandiyan kay ka di. Ay, jak ang buti sawag. Maurawang itikas na nga aramidong brain. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kay man pasalsali dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumbertan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni Nanang mo aparakan ka, Brent. Kayat na ka. Style na lang da dyan. Manot tawan mo matin nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo matgayam ka ni Brent. Tatang ko namang kasawa kayong tumadlang iti anak may. Ay, Nabayag kayo kadahin nga gayan ayat iti anak may. wen, tata. Nabayagan akayat na ngay pasyal dito eh. Nga mabainak. Iso nga, itala ngay manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami matabak ng balasang ka. Iruam mo ti bagim dito balay. Ta bumalay kan tumatan dito. Anya mo dagiti ang kaldiraw? Nagningisit? Awang pay limpyo kada kayo ang kaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kang isit ti gugot, di am-amo. Sige, tata. Tay naktulungan ni Nanang aglinis iti kusina. Ay, saan? Bay-bay, amon siya inayaw. Hindi na mutla kaya tiyag patulong na jay. Iso abaya amaon. Di mo man pagpakitaan itinasaya at DJ Agina, sika, atong. Nay, nagalaskat ti kasta ngay bagbagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak DJ babae. Puli tayo tinapu daw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanurot DJ Abrain? Di ka man agoy-uyaw pa kahit saan nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak DJ babae para kini Brain. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo DJ ngay. No agkuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamang ano lamutam to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo DJ babae Brain. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay aja tuk tinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya, tapag tatak ko ng launay, Nasingpet ni Gina. nasingpat itaa, tadamdam mo yung pailaang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan tirupa na? Adayo tirik na kinkwa na, nangisit nga main. Di ko mapat iba sariti lang nga ti ugali na nanang. Atap yun lang dayta. Basta, jak kayat no kunak, manjak Brain. Anya, ba't tadyain sangpat dya anak mo anobya nakabagis? Dilakat nakapili mat tani tinasaysaya at ngamday jay. Kasla nga rod maibusan iti babae, magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay mat ti pinili na. Nga rod nalitlitom pa ingam dilikot ti kaldiro may. Hay, problema nga rod no kasano apag sinaag ida ka bagays. Diretsa umjay babaen kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kayat nakadiday jay ababaeng agbalin amanugang. Hay, masuruna nga raw, tanagsaya at din ti panakilangin na kinkwana. Kunak nga rod adi na kumakasasao, tapno makarik na day di ababaay.
Nagwapo ni Brent aka anakak. Jay kumamat presentable ti pilihan na. Jay may bagay kan kwa na. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Ay, masurunak. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Ah, asino aka anakan na? Jay ngay anak di pagsusima ije kabagi bang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga raw. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya, may. Magantay nga ruday tatay. Adapay papanak. Aday tati plataw, ataw. Nay, kurang display a plataw. Upat tayo ngam tal-talo tinakaparada a plataw. Kitalo tayo maa talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan, di kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang ka no mangag na ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo dahi babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanan na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo lawan ti mangan. Nay, papanamon gay. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jati mang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaw upay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay? Takanayon ko matabagbagaan ni nanang. Ken uri anyat mapaspasamak. Ilaban ko ti ayan-ayat ta. Mamabain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kunti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang kayat mo, agawit tan iti palayaw. Ijay ti pagnagdanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, magturog kan, tani. Narigat kagpuy-puyat. Dirit saan da kan, Gina, ah? Tadimi kaya tiyak palpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Kasaan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bali. Ta saan laan ni Brent ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, di kaanakan mi amay diligkan ka. Iso ajay kumamot may bagay kan ka, ti pakiayan-ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Nanang. Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Taagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbagar iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Hay, way nagawidan. Ngam simurot mo iji ka anakam kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga daimpakan dahi babae iji anak ko. Isu adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige, tawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawi din.
Anya? Hello, Nanang. Mapingagsang-sangit kayo imawag. Ay na anak ko, agawin ka. Tani tatag mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni Tatang. Naatakin siya. Limnat matay nilanan. Kan agdul-duling. Ha? Marigatan pa'y nga agsaw. Anya, Ay, umay ka kuma. Tay-taroy tayo di ospital ti amam, anak ko. sige. Agbiyahe akadagos, Nanang. Sige, agawid ka, tayong kakitaan ti Amang Brent. Talaga kadyasaan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid iji balayo, Brent. Hello? Ha? Alda ka magayam niti balay, Joy. Ay, ang dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya atan Bren. Adda iti silid na, nakaturo. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak itayan ni tatang. Ay na, kinanataman pa'y pilar. Anya ka magtang, tilararamitan. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki didimag na. Taglambang ta. Napanduwag ako. Tilararamin na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Ka maaramid da ti kay kaya da. Kung naklaro niya tinangiguy-guyutam kanyak. Anya ka mo tinabakbakitan. Adan sa amot bagbagtit maun. Ni Joy ti may bagay kini Brent. Tanapintas kan napudaw. Saan akas itinubya na akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nga kadul ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana nasaya at tikasta nga ibagbagam. Intun mabalsal ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko mati pa kabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mait. Panaguyaw kan panagdilaw tikasta. Sana nasaya at nga aramid tikasta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay. Sure hit ah. Ay, sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasarenda kayon. Ay, win antay. Kayat ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasal mo ni Joy. Tani, ada mo gaya mo na pasamak itinagbaitan niyo. Di kaksin na ay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasuliso ka lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawa kiti pamakawan ken ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon niyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko, Gina. Nasuliso ka lang. Napilitan na. Ala, di ka madanagan, tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupa ni nanang mo ti di na panangayat kanyak nga agbalin amanugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-orayan na kanti inam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. namanno ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kung tiya ginana. Kastalatan na ka na yun. Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanan, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ah, ay, Joy, kasarsarita ka. Nagdapwang ko na. Kabagay, ada dito'y balayon ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawas na iji kabinet na. Ah,
Awan mo't kabagis? Apay aya, nagapadak ni Brent? Saan may? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, ah. Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkwa na ti kaawan di asawa na. Iso asyak man lang ti mangsapol kini Joy. Awanain. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao Pilar. Ay, wen nga rod ah. Teenager ka no mo di nakitarayan na. Lalaki rum gayam da di a babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ng lalaki rumat gayam. Ay, wen nga rod ah. Diyak mo amwa kas di ti ugali na. Nausum gayam at talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalaki rum gayam di retreatong kini Brent. Apay, ambo kaya alalakero. Kaslal na singpet mat idinagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila en retreatong nga minigay ka anakam. Di ka mambat agpabasol, kabages? Amok nga rod aya alalakero, di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau! Basol mau! Naimbag na oras yun, Nana. Ha! Gina! Sika magayam! Akin anak di ta inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na! Kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw! Maalala, sumur kayo! Taayabak ti anak ko! Tsak lain pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo ka. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kayat amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Brent. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Ah, Gina, apay na urnusan tan ti amin ka data. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmat nga men, Gina. Pasensya ka la kuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Kan may sa, adan foreigner anobyok. Kat umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Anya? Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, wan nana. Nabayagan anobyok dayjay. Isu asak bay apo manaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man to nagwapo nga apo ko. Wan nana. Kat pasensya kayon ah. Nojak mapatgan tikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin nana. Nariknak ti kinaliday ni Brent nga anak ko iti daydagon daway. Iso ngay nandingay ko. Kaya nagpakpakawanak kan kwa na, gapo iti inaramid ko iti kalabas. Nagbabawyak ti inaramid ko, iso ngay rikrik na akta anak ko. Sana na nagpakpakita ni Joy, kat nakiasawa mata ni Gina iti foreigner. Kat adada ni ja abroad iti apukok. Alakastan, ti pagayam mo, Pilar. Alaga gayam, di tanti nagpatingkan ti pakasaritaan ni pagayam tayo Pilar, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagnina iti tunggal maysa. Naimbag nga oras yung manan gagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Juban, san napud no nagantintay patangatangay drama itanggam. Makablawa mampay da Su Galano, kan amin Agalano family dita Tabuk City. Jonaline Salazar dita Singapore, kan Dajan Damrus, kan dagiti anak na, Dajan si kan Randam Lanusa. Kastimanti ko na ni Kabsat Juban. Dear manang biyanang, may papan iti inak ti pagtarayan to istoryak. Naapal ngamin ni nanang ko. Amin na makita na, ti kayat na tuladan na, nga oray san na mga akabailan nga ramidan.
Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na di yung ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok dito unag ti balay. Kita ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaruba tayo ngaglaklako iki barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kita ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kati sumat nga rod ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ki barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, di ko naan akong pitinsyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kantumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat na nang. Nakayon ano kayat siyo. Nakababayin mo't ano isulat inlak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damat tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imiibas to'y lakok. Fresh na fresh akas kanya. Nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san dati order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami ti timpla na kay. Ala, mabiit lang ang Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at tigimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang na kanyak. Imbuleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo na nang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang nyo. Madadaan laang Ikabil tala tay di freezer tay display manan inton bigat. Ay, saan na nang? Ti yun ilakaw. Nakarkarong awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuy ay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo. Anya laangan ti kunaan dagiti karubay ti kastangar aramiden nyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da nga ilako yaw. Sigsigurado pa Ay, jak kayaten ti agmula dita. Naumakon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan nyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idaliman kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Ang kalutep, makaramid kayo kadi pa itimunay kan tasty bread. Anda ngamin nag-order ka, dita kabang-ibang apuraw. Tay munay apang burger kumanggan. Ayun sayang pa'y matlaytan o jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano na kanaw nga alaan ti order da. Inton biga pa'y magkidi, angkal. Mabalin kumat nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rodangkal, na kayo ti makamaw. Nala, agina na kay nga rodan, tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin lagita kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan niyo, angkal. Adun ti customer yo diti basit a bakery. Kabalan nyo mo ti manang daniti tao? Apay amang halak pa'y lang mo't iti sabali ngay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak dito'y. Nakayulangan ati tangdanak. Ay sabagay. Hanggang mure mga kailangan matiti para masayo, angkal. Dahil tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalopang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatao type nanang. Napanak na rod gimatang itay. Oh, mangan kayo, ta kapudpudutan na pailaan. Alaman,
kayat ko katila ko ni Ote papanadero. Nalay nga panadero ni Tata Utay. Agasam. Mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga raw, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten. Saanen atupul jay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangalda. Jak lamaw nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita estante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Ulay kamot ten Lili. Si kaman ti mayabay di ti dakkel nga uban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga kalatan dita. Ta saan pa'y anay supaw. Apaw, nagbanglaw. Ay, dote ala ka. Ngala, makamuka. Ay na, nagmayatan. Kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay Ote. Jak gumatangan na. Makabsog mat ti frites mo. Ah. Inton maminsan man na gumatanga kanya. Ha? Nanang, awan pa'y mat naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon nasangot tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito eh. Api adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pa kakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay man nanang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjakam mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, pare tayo ti agnegosyo. Amin tayo, dakarbangan nang agbirok iti kwarta. Di kayla agbay ni tikas tangar aramidin nyo. Narigat yaglako iti tinapay. Narigat yag masa ken agbake. Apa ti kunayaw, nalaka, tikas ta trabaho. Ay nanalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raw, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo't ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandisal nanang. Nan, ramaran tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kitpit mo't. Amang ano kurang iti ingredients ng kabilyaw. Jakam mo Addan samot kurang nangagpaisaw. Makabanog lang arudan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lili. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dago sa paman na nalabaak ta kayat ko tidisinyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapo ija abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga ron. Nanyangay kumaray, adamo lang napilay. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mandagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no mayra nang agsarmingak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado bestida. Ano ti pagpilyam? sagmamano kano dagita aya. Sagpa 500.
Unay mo ang inanan. Wag-wag laang nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality, branded dagita. Nangina mo gayam tilako da ditoy. Siguro dakil ti kita da ditoy. Tanangina tilako da. Jaka mo amare. Adeng, manungay mo tiki tayo dito iti may sangal daw. Siguro dakkelan niya, tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 aki tayo iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo naglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang iti lakom ngay, nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwagan ako. Iso na lang tadakkel sa tipunan. Nakakita niyo man ang itiwagwagan ayan nang. Ijay kantua, at damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napintas siguro, nagitila ako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay, ad ako mapagpunak. Tapad asat taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, tasaan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuulan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa'y di tasangot ti baker eh. Di ka matla gumatangay. Awanan ti pre-taste. Kit kita aklang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlakit di ti pudot di ti unag mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakitak a mismo. Isuan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na at tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Isu day jayon tay lingot na. Sapay kumanodkod pay no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya, sapay ijay kumatiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaan nun maray? Sana balay, tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti pagkatangam. Nay, apay na nang. Anya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yo pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan amoyo ayan ti mangusari ti dayta. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw sana quality dayta apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmaksit amang angot ko na nang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo't. Kan anya pero gito'y adda dito lamisaan ngay. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yo pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kumangay muna iti panagluto Andamot na iti vocational school mang youth offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon, sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Uwan ngam sa balilat no da formal training yo. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, mariiden. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan.
Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ha? Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alut-lutwak iti oben. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay maura man ti balay me. Tulong karuba! Dahil tantay bagbagak ka na kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapo ti ginatang yung nga oven. Himbag laangan ta dito'y laang pasit ti kusina tinauram. Kasanon nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit, anya ngay nanang? Ulitin nyo pa, iti naramid yaw. Ay sana nanak ko, mabuteng ako. Agbuteng kayo motlagayam. Ngam di man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kay kit dia, tawrekas di tinararamid yo kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay sudaket nga ron ti asidag diti balay. Jovan anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal yaw. Nada makita yo, tuladen yaw. Wahan saanan anak ko. Agmula aklaangan itinateng. Tasig sigurado pa. No, hindi pala kumaanag mula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatang Maricel. Tay man paboritok amunay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di Dahil mga orasyon, pare utet, Maricel. Ni, da kayo matana. Italaang manan makita kayo Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok kan ka. Wan nga rod ngam manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yo. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay katmayat anana. Lakwan da kamin to itimulam anateng. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anateng. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare otet. Di apresyara kiti inaklon na ti bidot nakat si papakumbabaan nagkidaw iti pasensya ken pamakawan kadagiti nagbasulan na. Kat manipod din, dinan inulit ti naramid na. Kat pagliwliwaan nan tagmula-mulay tagdudumaan natin. Alakastan, tugayem mo, Joban. Ala kagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless. Ititong Galmaysa. Hello kagayam, matutudong aldaw na imbag nga orasyo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sa at maring saan napudnuan na gantintay patangatangay drama kanibasa itagundaway. Nga makablawa mampay da LC Tomas dita Tarlac from Regine Concepcion, Emerose Villanueva dita Pinaripad Sur, Aglipay Quirino, kan Faye da Kanay dita Riyadh from Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Maring. Dear Manang Biyanang, nakababain da ito ngay nakpay drama kan kangam sana balik ko nak, tasan matapud no tinagan nga inusar ko. Naimutak, ngam nalaingak ngagdawat. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak, rugyak ti agsalaysay.
kurang pa'y matibus-busag a kwarta. Kasanungatan. Ay kat agdiskitar ta, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbag da kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idi kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang. Da kayon timapan. Tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepas latay ar-aramida kay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga ron tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan yun naglako akiti baboy, umasidag kayo mat kanyakon. Awa na hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Siya na para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nanidigra? Ay sawan latamukaon. Jakpat siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro day jayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang kaw, isapasinsyakan ka right. Sige nga ron, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na. Nagpauit matlaangan tay gayom ko iti abroad nanang. Imotang kakankwana. Nanang. Iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosan. Maka-fly takto nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan. Kasi dadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko. Naimot. Bayadan tamot. Saan tamot adawatan? Ala, baybayan yun nanang. Ti amon siguro ni auntie sa anak ama ka-abroad. Iso ama butang ngagpautang. Taamangan no saan tayo ama kabayad kan kuana. Wan nga taa. Alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad in San Donita. Jak pa rin yan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laan. Rugyam kit din tapno malpasan. Awang mga rod kwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talaga nga interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Tanagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastrak kang agpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamutag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag-negosyo ta man kit di insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsin. No kasta, makabrodan dyan anak mau ka ba guys? Wan manang Maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan amang itulod kan kuana. Tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo ngamin ijay airport. When no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran itatid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kasya long trip? Wan nga rod amanang. Agad, kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay ka anak hak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yan. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kadaytawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti panagdadaing ko. Kagkasanungay, agan-anad kay ti biyahim. Gracia, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daaw mat dahi akabagis yun nanang.
Kala at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Una, tayo din naamuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmatan. Kat tila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jakman amo iti dayjay nga anting. Mudi nga min dayjay nga anting. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagijay. Ngam di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga ruda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbagpay kat ni insan ko ta nag-flighten. Kaya't ko kumamatag-apply nga maawang magkwarta. Ay kat no interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Ada nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka lang, uray sana nanakaw. Interesado ak mo't kit di, tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta uray sa gabasit no maurnong mayat. Alamang nga rod, tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang, Roday. Ha? Karitam to matagpabrowd ka awang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maray. Ibagam ta saanan nga gabrowd. Gastos laang dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaam na midwan na peke ni Gracia. Nakatsambalangan iti may katlaw. Isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti da amin. Adu mo lang amang ti kwarta da ngam siyak. Tano siyak, ada ngamin yor urno ngak. Isa pasin siya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusam nga agabro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutten, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, Ruday. Donita, ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamo dak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Iturod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan tay so ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, no kasta. Ag-flight kan, kaanakan. Wanante, apay ngaya di yung bagbaga ta nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saanan ta daing, ante. Ako na yung baglabalo na medyo abroad. Kaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amuanti. Oh, imposible mat adi da imbagati sweldo yo ijay. May mayat matla ang nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tanti. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akay, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na, narakupon ka man Donita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat wag. Di ka granag ta ilaklak kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rod auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam amirinda amijidalan. Nagluto ak iti suman idi rabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni,
Nagdardarasan na pimanaw, tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam tulang ata. Bigla matasimbing po na ante. Nakasupsuplada iti umututang tayo kan kuana. Wan ngarod alabay amlatan niya ti makitam ken kuana anak kau. Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga rodan ore pang lunch lang iti sentro. Ha? Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Ha? Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos ka pa'y laan. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka di abulan nun ni Donita ije abroad. 5 bulan dan amanang. Ay kat, nawadwad mga ruturnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang nagitimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan ming agbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pang rabyan ading ko. Ha? Kano kayat mo ti umay ka mga na balay. Ta agluto iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mga restauranten Alan mapantay di sintro, tayo ijay tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kunada nga road. Ay ka, mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog ka matlaang, manang. Ay, wena roday. Ay na, iso na laang ta. Problema knon nyaman ti masida into nagsapan. Dumagas taman ije palengke ruday, tayong tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengke ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan nata nga sagpaw na. Ay, katuan sige, kuyugan ka, manang. No kasta, inlibre mo ni manang, manong. Wan, garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anun to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray agtex nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagaret. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kadagit niya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamita ta nakabrod dan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako na metlan dakil ti naitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Nga, awatin talatan day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagak laeng manong. Hello, nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko. Katun uraya kanak ko. Ninagana kon ti karga di package, nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Di antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, nanang.
kan oray ni Uncle Rudy. Ada ko kan kuana. Ngam, siyempre, at adulata ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod, nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gayam manang maring. Nagsapakan ngay malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipaw it ni Gracia. Ha? Uwod manang. Malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbi ti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay wala na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Diyak batam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan. Urayat langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na jay para kumakanyak. Kano andan jay package, lukatan tayo adagusan, garay, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina jay department store. Naimas dagitoy, ay nanay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para kada tayaw. Di mo alaan dagita ta, para kan ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan yun ta naala kong tay kukwak. Tay kumalang na inagan ken ka ti alaam. Ta urayam aning garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag nana. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading ditoy. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi ko matoy package na nana. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat da iti paw ita para kankwana no daduma. Kan may sa imbili na kanyak. Adito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy nana. Wan, siyak ti inaw na kabsa na. Sige nga nana, tare. Adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga rod, tada ipapirma kada kayo nana. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simbang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akasta ti itsura na simbang part. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya, Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maited mo kanya kaw. No ikan nak, thank you. Ngam no saan, ayos lata kabagay. hello anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman nak Nasayak nga rod atatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan impaw ikwarilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Awan mo't nakita akas ta iti package anak ko. Ha? Ala, adda tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kan nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasakti mo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga minay, hindi napan ko inala iti balay da antim anak ko. Di mat imbagakkan ka, asigo dan analukatan na simang pati package mo, Roday.
Apay siya ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day jay dalan. Manang, Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsamaw, pabasulan na. Mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan niya pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta una, di pungtot na kanyak. Nagdamagaklaang matanakaw. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day jay no may lako. Kan pakalaglagi pak iti nasingpet nga amok. Awan maramidan tayo na, napukaw mo't Pasensya ka na nakaw. Awanak mo't nga may ninisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang? Day, madumot ti tarakan mo aburias, manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo to'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartaraka nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idi ti tarakan mo. Ngum imadumutan. Agad talaga kasta Kayat ko tagpabaknang. Iso gimatang iti ado at araknag. Ay nawanan. Hapa na pasabak Nada. tinastoy. Apayan, manang marain. Anyak sang sangitam di kulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo't na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti babay. Allah, naudatal na mo't aminan. Apayan. Ay, nagsakit ang road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga ti punak. Awanan nalugi aklauna yan. Esos, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay, sumrak ka amanang. Ading ko. Apay nga imarakop ka. Di nakngarod paturogan ti konsensya. Mabutbuto nga kajak mawatan ti reknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti reknak. Agpudnaw. Anyot ipudnaw. Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isutinggatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawam mo lang tinagmamaayan jay tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagam man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana ka bagays. Sapay kumata mapakawanak. Kunak nawanan pagbaliwak. Kunak ni bakbakit kulatan ti kasjay nga ugali. Ngam bayat ti panagbakit ko ma'am amiris ko dagiti bidut ko. Mababainak kadagiti kakabagyak, tunggal makitak ida, gapoy ti tratok idi kadakwada. Ngam kit di pagyamanak ta nasaya at dalat ta kanyak. Alakastan, tugayin mo maring. Alagagayam di tanti nagpatinggan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo ni Papa Imutlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam na imbag ka naragsak ng oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Martin sa napod na nagantintay idramang ipatangatang itanga makablaawa mampay. Davil Matarnate Viloria Sao, ditatanglagan kalanasan apayaw. Ken ni Vilma Saban.
Kastimanti ko na ni Kabsat Martin. Dear manang biyanang, idi ka bubingak napili akitag bali na nobya. No saan na napintas ti babae, saan ko apagan ano. Adon tinagbali na chatmate ko. Nga mawan magustuak kadakwada tunggal makitak iti personal. Rogyak man ti agsalaysay. Nay, mayat mati kakatawam ni ta cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang di nakmet mangmangag. Nagapan niyo, uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kag amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusanday tinateng ijay. Madlaw a binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo ginatang ta, uncle. At dapat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto yung awan kukuan nyo. At da ijajura baks kao. Jakmat kabisado ti kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisiksay ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo ata mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English dak. Jakmet amot isong-song bat kao. Ano ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan karakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, uncle. No kayat yo. Sumurot kayo kanya. Anya nga'y taramida kijay. Kasto na yan, uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumaakon Sika Martin, saan man atila isursurum kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng. Takayat na kanumot ni makasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakaylatan ngagmaymay sa. Sayang lagi tinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay an uncle. Bartay ka anakan. Adakaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kaya't ko ang makaaliwak sa imot basay. Saan lang ay jibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't Kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya? Kunak man o nakapulis kan Martay. Apay mo takasta tilang Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamula na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisayang basit. Napuskul unay ta pulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mo, Berto. Bang lukas ka na pumada. At nga min saraken may ijay sentro ipag.
Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sus, ang mga numapabot ngan ti balasang iti kasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa iti purma ni Uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo't iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati ito ya. Oray nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita bagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom ka dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot kinapipintas dito'y, naggagagat na pa'y. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday jay ka, Martin. Diyak kaya kibalo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kaya da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga no ibaltog nakto da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armam kadakwada. Eh? Kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat. Nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yun ti sumurot manan kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas na jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kaya't kung amin ti makasigurado, Uncle. Iso ka sa pulak ti back up. Manjakaw. Manyaman din ang agkaon. Apay, di ka pa'y lang nadidigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa balitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungaron niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nakmanan. Alahuanan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak mau. Sapsapulik nga ron, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Ha? Dajay samot, Uncle. Makita yung kadi tayo babae ang nakatakder ija banda. Di namat kaingingas tayo aday ti profile na. Naiskam tan samot mananangkal. Uwan nga agpaisaw. Nagandayaw ti langan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas ti ladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle? Uwan samag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayong taon. Martin, oray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Katpuraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti sarakan kumajay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak.
Excuse me, sino ka di kada kayaw ti agnagan iti Melody? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti babae. Kwa, adeng. Ibagak tiyag paiso, Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan tata. Ngampin manaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampin manaw mo't. Ibagak tiyag paiso, Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kadwa maadeng. Ngamen, nakita na to'y kadwa. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadwa, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na tanailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon kagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbayin tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y Nung okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tayo pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo uncle. Kwa. Ayos lang mat. Naimbagkit di at anasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado kada kayo na dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Hanggang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB, tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no, ti mangiad kanyak. Anya, sigurado kayo ni ti dadya, uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan ko ana. No ngay kidawan nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak taabangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos uncle, jakpagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgara dut-dut ko kinkwana. Sigurado ka. Uwan uncle. Ipabusoy kon ka na kayo. Marang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay ka anakan. Nay, itugtugot mo samat akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo Ay, wain, kanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanay. Kaduan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kanakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayo sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak Melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagaan nga mintirik nakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtirik nakan ka. Kaya't kan ngay kasara, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi. Adda nga mintay pagsasao. Ababalwanak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuting amatay no bilang laang? Oray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Madamag kumanlaay. Anya ka na tinagusto ang kanyak. Kat
adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapudno na. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan oray may saan ang seryoso kanya. Iso akayat ko mat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingpot ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikano siding dito'y pagayusan ti luwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubyam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni Timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago sa'in. Jakon makauray ka anakan. Narigatain. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga alatan yun Uncle. Wala. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugandak daw, ta dumanon tayon. Uncle, anda tayo nito balay tinobyan. Di mat isuday jay tay chatmate yo. Apay ngay, anda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Sino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto mahal. Ay, well, Melody mahal. Kaduwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad da. Uncle, isuday jay tinobya yo? Well, Martin, ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't kayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita tayo iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamatlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti lingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Ti amok agad jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, ko kastamot balasan ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Una lang. danuman, Martin, makain-inumak. Ni, yalaam iti danum tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak tanapintas. Natayag pa Inaram ko aragos kat sinong batang nakmat aragos. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di at sexy. Ore tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na tinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak adayo nabanog ka aragos ay. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer.
Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Ahan kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga gawid niya. Anya? Anggal, dandaning samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, wala. Nasken ayagawak, tanay, lakay da taon. Maring laing no kabalakpay ti pumutot iti lima. Akait, si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na, kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awalagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya? Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, inot na nay, boss. Ha? Apay ngay. Nakadumot, sakit na. Anemic pa eh. Isa ka na kayo na maulaw. Isumot laan ako tong Angkal. Ala gasto sa paagasa. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. Jak tisawag, Angkal. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati irurwar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na nang. Kat ayan na ngay nga raw. Inturod ko ita na ija balay da itay. Insubli ko ni Sonya karagit ita daktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maramidan da, tasan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat tibil na ija ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam nagadon tinabusbus kaw. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobong, no, managsaksakit mat. Awan mat lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igamiti nebulizer ti araramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasim at aginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiyagdarasudos nanang. Aklo na ka nagdarasudo sa kanagaram iti napintas, takayat ko apakitaan ti ulitag ko ang nakaasawa iti napintas. Ngam kas jay matan tinapasamak. Manipo di din awanan limpyo ang nasaraka. Tano da manobyak sinaandak met, adya kamunan niya ti makagapo. Iso adyak matan nagaram. Aging gaitaan nalakayan akon abaro. Alakastan, tigayem mo, Martin. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyana Musical Scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan. God bless kada tayo amin.